T Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a serchip wang khwai longai thlangu Serchip District Consumer Association SDCA chuan serchip a khonvar tui sem tur ti chingpen na nge ya langchu chui chu a amo phur tu chu atul anga shem turin supply department how tu te an ngen ti an soi Voina thu chua an siama Serchip District Consumers Association chuan February ni som pruk sang ni som ni pakhat khan Serchip retailer pathuma sem tur khonvar tui chu motor MZ01 M53T4 lelchang hima vai reng te ami khal chuan ron phurin Serchip retailer te hian an khonvar tui chan ai tur chu kiam dewa an shia ta wangin legal metrology le District Consumer shwai tu te chu enfia sakturin an ngen ti an tar langa chalana landanin hetengkar hian khonvar tui liter singkhat sang ni Pura heti la hian serchip a khonvar tui dealer pathum hne na hian liter sangthum zahni somruk paruk cheu driverin unload tura ati anga unload ani ti tar langin an unload zat le chalan en milin khonvar tui hi liter sangni zahni somnga pariat point pariatin akim talauti an tar langa SDCA thu chwa chuan hemi chungchang a hian driver hi thu zofia ani thu le driver chuan serchip DCS awin da tura ati zat unload mai thin thu a soini atar langin tunchuma po hian DCS awin kong laka khonvar tui hi barrel som a shal tir thu le aman po aizola DCS awa pek ngal thu a soibok ti antar langa hetil thalo tak mai mi pui chan ai ti chingpen na nge ya lang hi chui chua amo phur tu chu atul anga shem turin supply department how tu te an ngen ti antar langa ni Serchip District Consumer Association chuan serchip a khonvar tui retailer ten an khonvar tui don za tur an shengai lo le driverin aron da ang an sem mai thin ni a an soi chu a fel lo hle ni a an sha thu po soin tun hnuwa chuan khonvar tui sem tu retailer ten an sem za tur le an don za tur order fel fai dong thin to se an du ti an soi bokani heti lai hian nak tu ka tang hian serchip a ration card nei te tan khonvar tui hi sem le ani dona ration card pakhata liter ni le achan ve zela sem ani don ni athudon ani Tunkar engineer Mizoram State Day voi somthum pangana lo thleng tur chu serchip a po district borsa phovin man ani don Mizoram Sarkarin Tunkar engineer February ni somni a Mizoram State Day voi somthum pangana lo thleng tur chu Aizole district khopuitina mantura arwa man angin voin khan serchip a po district borsap Kumar Abhishek kai shwain heni mandan tur hi apisa ADC officer walten an soi hova he hunarwa man na siamani danin Mizoram State Day poala income hi February ni somni somni pakhat jingdar soma serchip DCS conference hall a nei tur ni in additional DC pulal muan sangaral te chuan in khoma kai shwayanga khwaliana tan district borsap Kumar Abhishek ani anga he huna hian Mizoram in state din mun anei theidan chungchanga thusoi ngai thak ani anga zai thiam zai tur anom don bokani he hun manna hian sarkar department shang how tu te ba ka tlom ngai pol le political party IO te chu tel tur som an ni ang Serchip khopui chung paltlang tu National Highway number 54 siam thatna chu zofel anita a he kong siam na thok tu te hiang kumli chung chu kong pui vilzuit na hi an thok don ani Hunrei tak chung serchip khopui chung paltlang tu National Highway number 54 hi siam that mumal ani to lo nuwa nikum kum top lama changkhan siam that na hi thoni in tu na chuan chim lama sailiam kon thlengin siam that zo anita a Gram Infracom Private Limited how tu ten kan palai zo na changin serchip khopui chung kong pui siam that na hi February ni som pali khan zo fel ni in mun chen khata na tho thatok lo lai omte siam that le se sa lui kamvel PCC a chun na la tho chun som le turani don ti an soya tuna changa hunrei lote a na an thok chan le ngal don ti an soibok wan to angin National Highway number 54 le zaule siam that na tho me kyan serchip khopui chung apal tlang to don lo wangin kongpui tharin apal tlang to lo tur zong hi NHIDCL nuaya Gram Infracom Private Limited chuan asiam that na hi nikum October ni som panga jang khana thok chana kongpui siam that tur hi kilometer som pali point pali thui ni in chiatlanga kilometer ni point pahni athui le serchip pa kilometer som pahni point palia thui ani a kong siam thatna atan hian chengvei bel cheza somnga pathum point pakhatwa man ni in kong siam na thok tu te chuan kong pui en kol na hi kumni chung an thok zui dona tuna hian chiatlang lam hi tho mek ni in tun kara zo man be sei ani bok Voin Khan Serchip District COVID-19 shileng daw na konga thok tu mi somsari pathum te hne na COVID-19 vaccine pek le an ni
Sarkarin ro man na siam anga ser chief district a Shileng do na konga thoktu te hne na COVID-19 vaccine Covishield pek na kalpui me ka voi hian Shileng do na konga thoktu mi somsari pathum te hne na shidan na hi dos khat na pek le an ni a voina vaccine pek te hi ser chief district jela thoktu mi somni pariat te le Assam Rifles sipai mi somli panga te anni ro man lok ang chuan naktu ka hian Presbyterian English School le Midland Middle School a te shidan na hi pek le ani dona heta hian Shileng do na konga thoktu village level task force VLTF member te hne na shidan na hi pek ani dona ni Serchipa erong bol na gesem tur ni mina endik na a bukling law bur som rukmu ani nuwa vo in khan bukling law hi bur som ni mu belle ani Serchipa Legal Metrology Inspector Pujani Zaunun Moy hne na changa thu kan dondanin nimina Serchipa erong bol na gesem tur an enfia changa bukling law som rukman ani nuwa nimina enfia man law te chu vo in khan Serchipa Mizo Fet Officer enfia chunsom le ni in bukling law hi bur som ni mu chwali ani a bukling law an mu chwa jinga hian ke jinga vel lai tling law te po a om ni athudon ani bok heti lai hian heng erong bol na ges ron phur tu chak khal tu chu vo in lama atlan bo ni athudon ani a ama ero chu he motor nei tu hi biak ni in ani hian ron boi pui zui atum thu asoyani Mizo Student Union MSU Joint Headquarters Silchar Shwai tu te chuan vo in khan hailakan DDC Megnidi da hal chu apisa a mu in zo phai ram ri boy le hemi awanga Garmura Mission Compound na Mizo Missionary te torna chungchang an soipui MSU Shwai tu te hian hailakan DDC hne na hian Assam Chief Minister hne na thleng tur le kha the lutin he an le kha the lua hian Garmura Mission Compound na cheng Mizo Missionary te harsat na to chu poi an ti thu te chia tok chung kwa te chu Assam Sarkarin jang na dom na an pek an phu thu te poi khoi tu miswal te man an ni na anni a na takashem an phut thu te an tar langa Garmura Presbyterian Mission School chu Garmura le a chevel mi pui te ta na atang kai zia le khotwal point an thop an be sei laya an chunga chiat na athleng tamei chu lungchia thlak an ti thu tar langin he boina thlen chan ni alang zo phai ram ri boi chu chingfel thwai tura Mizoram Sarkar le Assam Sarkar an phut thu an tar lang bok hailakan DDC Megnidi da hal chuan Garmura a Mizo Missionary te torna chu poi ati thu le khoya po mi fel tak tak an omlain miswal po anom thin ti soin Garmura khotlang mi pui nol pui chuan Mission School an thlop thu asoya he thil thleng hi ram ri boi wang ani a ram ri boi hi kan chen fel theya state pahni te kan in rem thei chuan heng boi na zong hi are thwai ka be sei atibok hailakan DDC chuan Garmura thok Mizo Missionary te chu an hna zom thwai tura adu thu le an local huna po Sarkarin ven him na thatak apek tur thu asoya MSU Shwai tu te le khathe lu po arang thei ang bera Assam Chief Minister alo thon tur thu asoyani National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Mizoram buat sain vo in khan Kolasipa district level sensitization on rural infrastructure development fund chunei ani Scholarship DC conference hola he hun man hi Scholarship DC Dr. H Lal Thanglia na chuan man puin RIDF chungchanga NABARD Mizoram in zirtir na an buat sai chu lom omati thu soin Sarkar hnuaya department sang omte ti mason chu athok tu te teimak na a ain nga thui le ti asoya an rem shiat na le thiam na te mang changkaya RIDF le sumlu dang te po Mizoram mi puiten an chhor changkai theinan ngai tuana seng tam turin kalkhom te acha bok RIDF hi thingtlang le kut na thoka ezong ti mason na turata na duan ni in hemi hnuaya hian mi pui mamo da na zirin fan pek chwa po hi chuang thuma then ani a agriculture le akai hnoi hnuaya fan te hi RIDF hnuaya za som kwa panga tum sakin za panga chu state Sarkarin atum angaya social sector hnuaya za som riat panga marchak state tan za som kwa tum sakin rural connectivity thingtlanga in kalpo na konga malak na a za som riat marchak state tan za som kwa tum sak thin ani RIDF hi sangkha zakwa somkwa panga achanga sangkha zakwa somkwa paruka changa kalpui chan ni in malak na hlom somthum pasari a then hnuaya na kalpui thin ani a Mizoram chunga hian February ni som panga sangni somni pakhat thleng khan RIDF achanga sum mu cheng vai bel che sangkha zali paruk point pathum panga mangin project zanga somni pahni kalpui to ani Mamit District Borsap Dr. Lel Rosa Machuan vo in khan bongwa khwat lo in aspirational district hnuaya te fung shanga nufual bik te zirtir na le in shilshiat na public meeting le awareness campaign program anei
Bongfa GSK Hola public meeting a hian Mami district Barsap chuan mason na chu voile khata ani lo ti soin zoya mason na le mathlir nei chunga ruwa man na siam ngai ani ti asaya pa berin anu puile fanaute amo phurna a nein chutiang bokin nu ho po in an fa te shisel na konga mo phurna lian tak an nei ti in shia in ahun taka vaccine lak tirte damdoi in le health worker te hnuaya nge naw nei thin turin acha a pa hovin shidan na lak konga an nu puite choi om thavek turin acha bo mason tur chuan shisel na angaya kan fa te an gan gwadia in registera nutrition an sem thin po ahun tak le ani na ang taka e tir thin tura cha in nu naw pai reng chu sub center a thlathum chungin in register nge thin turin acha bok he huna hian health department educational department ICDS DLCWMSK le MRB Mamit manager ten kalkhom te chu zirtir na anpe a puitling ziak le chiar thiam lo mi za som pali te chu zirtir tu mi pariat ten ziak le chiar zirtir mekin an malak ne tar lan ani bok Mami district Barsap hian bongwa khwa a Anganwadi center tlo in VC member health worker Anganwadi worker baka a sha te in kara tho ho na cha om theinan DC hovin in kom ho na nei ani bok Voin Khan Champaya Health Management Information System HMIS tungchang insertir na nei ani Sarkar lai pui Ministry of Health and Family Welfare Noya Health Services Reporting System pui ber National Health Mission le shisel na konga malak na dangte vilzuya machop omte zirchia na konga manro tangkai tak Health Management Information System HMIS hi kumsang ni pariat October thakan Sarkar lai pui natlang zara hemi kumvekya National Health Mission Health and Family Welfare Department Government of Mizoram Noya kalpui chan ani HMIS Reporting System Noya hian tundin huna Mizoram Sub Center Zathum Somsari Primary Health Center PHC Somnga Pasari Urban Primary Health Center UPHC Pariat Community Health Center CHC Pakwa Sub District Hospital SDH Patni District Hospital Pakwa le Private Hospital Sompali 10 Thlatin report an pechinani HMIS web-based reporting system ni in internet mangin online data entry HMIS Ministry web portal thlatin ni khat atanga ni somthum thlengin damdo in shang sub district state le rampum huap ten health service thoktu tele manro nei dante hun bituk chungin an report china Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department chuan record le report pek chungchanga arin ber ani Mizoram College of Nursing M-Control NAC Accreditation B Grade 2.39 pek ni in India Marchak Northeastern Region B ka chuan Nursing College Maldin zinga NAC Accreditation Grade B mu pasaber an ni Falcona Mizoram College of Nursing M-Con he kumin February ni som pakhat le ni som patni kha National Assessment and Accreditation Council NAC peer team chuan tlo in an din munte an NFA February ni som panga khan NAC Accreditation B Grade pek an ni thu hi puan ani Mizoram College of Nursing M-Con hi kumsang khazakwa somriat khan Nursing School Civil Hospital Aizola JNM course na anga bulchan ni in he nursing school hi kumsang ni panga khan BSc Nursing Zerna College a hlan kai ani a India Nursing School INC recognized ni in Mizoram University MZU Nwaya kumruk chung temporary affiliation a om nuwa permanent affiliation pe kan ni tundin huna zirlai za som pasari om mekin mi zathum somli pakwa in an zir chuak to ani Nimin Khan Mizoram samples sari somthum pakhat enfiani in henga tenghyang COVID-19 shikai mi pakhat mu ani Nimina shikai mu thar hi rapid antigen test manga sample enfia zasari pakhata changa shikai mu ni in zema bok mi ani a damdoina omtur enfia changa shikai mu chuani in shikai lan chuana nei ani a shi akai na chui me kani bok Nimin Khan ZMC laboratory a sample enfia omlava district changa thunet laboratory a sample somthum en ni in shikai mu anom lo bokani Voin Khan Mizoram shikai en kol mi pakhatchu shi laka fi hlimin anmani en kol na huna changa chuatir le ani a heti hian vo in tlai dar nga thleng khan Mizoram shikai mu chua chu mi sangli zathum somkwa paruk ni in anjinga mi sangli zathum somruk pakwa te chu en koldam anita a shikai mu chua atanga za zela somkwa pakwa point pathum paria te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi som pasari anla ommeka shikai jinga nun na chan mi som anom to bokani khati zong kha ser che wang khwa kan ti chwa thei chu ni